Yes, nanone kandi ni The Quick Times News kuri uyu wa 18 Kanama mwaka wa 2024. Reka ni mu makuru yaranze iki cyumweru tugire aho dutera imboni mu bagize guverinoma nshya, turebe atese haba higanjemo abanyamategeko, bagize abize ibijyanye n'ubukungu, abaganga ndetse n'abandi. Ndagira ngo dutere imboni muri aba bose bagize guverinoma nshya, maze turebere hamwe ibyo bagize iyi guverinoma baba barize cyangwa se ibyo baminujemo cyangwa se imirimo bigaragara yuko buri umwe yaba yarize neza akawunoza. Ndagira ngo aba ari byo duteramwe imboni muri aya makuru yaranze iki cyumweru. Ni Perezida Paul Kagame rero kuri wa 16 Kanama 2024 aho yashyizeho abaminisitiri 21 n'abanyamabanga ba leta 9 bagize guverinoma nshya. Ni nyuma y'iminsi rero, nyuma y'iminsi mike yongeye kugirira icyizere Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente. No kuvuga rero uraranganyije amaso mu masomo abagize guverinoma bize ndetse n'imirimo bakoze, usanga higanjemo inzobere mu mategeko, inzobere mu ikoranabuhanga, mu bukungu ndetse n'abaganga utabura kuvuga ko babigize umwuga. Mu mategeko harimo abaminisitiri 4, mu buvuzi harimo 4, mu bukungu hakabamo 7 na 4 mu ikoranabuhanga. Abandi bari mu byiciro bitandukanye birimo ububanyi n'amahanga, itangazamakuru n'itumanaho, tutasize ubuhinzi. Ni ukuvuga ngo rero abenshi mu bagize guverinoma bafite impamyabumenyi y'icyiciro cya 2 cya kaminuza muri Kaminuza y'u Rwanda, kuva icyitwa Kaminuza Nkuru y'u Rwanda ndetse no mu mashami yayo. Ngira ngo tudatinze rero reka turebere hamwe abanyamategeko. Harimo Minisitiri mu biro bya Perezida Judith Uwizeye mu mwaka wa 2006 yakuye impamyabumenyi y'icyiciro cya 2 mu mategeko muri Kaminuza y'u Rwanda. Yaje gukomereza amasomo muri Kaminuza ya Groningen mu Buholandi, ahakura impamyabumenyi y'icyiciro cya 3 cya kaminuza mu bukungu mpuzamahanga n'amategeko agenga ubucuruzi. Uwo rero mu 2014 niho yinjiye muri guverinoma, ubwo yigishaga isomo ry'ubukungu mpuzamahanga n'ubucuruzi muri Kaminuza y'u Rwanda. Twongeye gato hari Minisitiri w'Ubutabera Dr Ugirashebuja Emmanuel, nawe yize amategeko muri Kaminuza y'u Rwanda, akura impamyabumenyi y'ikirenga muri kaminuza yo muri Ecosse bita Edinburgh. Dr Ugirashebuja kandi yigishije amategeko muri kaminuza zitandukanye ku isi, aba na Perezida w'Urukiko rw'Umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Tudatinze rero, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe afite impamyabumenyi y'icyiciro cya 3 cya kaminuza mu micungire y'imisoro yakuye muri Université Libre de Bruxelles cyangwa se URB, n'impamyabumenyi y'icyiciro cya 2 mu mategeko yakuye muri Kaminuza Gatolika ya Louvain mu Bubiligi. Hagati aho rero mu mwaka wa 2005 n'umwaka wa 2007 Ambasaderi Nduhungire yigishije amategeko muri kaminuza zitandukanye zirimo Kaminuza y'u Rwanda. N'akazi yabangikanyaga n'indi mirimo bitamubuzaga n'ubundi gukomeza kunoza imirimo ye. Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu Dr Bizimana Jean Damascene afite impamyabumenyi y'ikirenga mu mategeko mpuzamahanga yakuye muri Kaminuza yo mu Bufaransa bita Toulouse muri 2004. Dr rero Bizimana kandi afite icyiciro cya 3 mu mategeko yakuye muri Kaminuza ya Montpellier mu Bufaransa, naho ni icyiciro cya 2 naho rero muri Philosophie na Sciences Humaines. Akaba rero ariho mpamvu n'ubundi ari nawe mu ba minisitiri n'ubundi dufite nabo bize neza b'abahanga. Reka tunyarukire rero mu baganga. Mu baganga naho nk'uko twabivuze, mu baganga muri guverinoma harimo abize neza ubuvuzi. Ku isonga hari Minisitiri w'Ubuzima Dr Nsanzimana Sabe,
afite impamyabumenyi y'ikirenga mu bumenyi bw'indwara z'ibyorezo yakuye muri kaminuza yo mu Busuwisi ya Basel. Ni icyiciro cya gatatu cya kaminuza rero mu bumenyi bw'indwara z'ibyorezo yakuye muri kaminuza y'u Rwanda. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuzima Butera Ivan ni Dr. yize ubuvuzi muri kaminuza y'u Rwanda, nawe aba umuganga mu bitaro bitandukanye birimo CHUK, CHUB no mu bitaro bya gisirikare by'ahangaha bibarizwa i Kanombe. Twihuse, Dr. Butera afite impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu buvuzi yakuye muri kaminuza ya UGE iherereye mu Butaro. Ni impamyabumenyi y'ikirenga mu bijyanye n'uturemangingo tw'umubiri w'umuntu yakuye muri kaminuza mu Bubiligi aho bita Liège. Twibutsa ko tukiri kuri afite impamyabumenyi mu bijyanye n'ubuganga cyangwa se abize ubuganga cyangwa se abaganga. Dufite nabwo Minisitiri w'Umutekano w'imbere Dr. Vincent Biruta, nawe ni umuganga wabigize umwuga, akaba afite impamyabumenyi y'ikirenga yize igenamigambi n'imiyoborere mu nzego z'ubuzima z'ibihugu biri mu nzira y'iterambere muri ERB cyangwa se mu Bubiligi. Ngira ngo tumaze kubona abatandukanye bakuye impamyabumenyi zabo mu Bubiligi nk'uko mubibona. Dr. Biruta kandi afite impamyabumenyi mu buzima rusange n'imirire yakuye muri kaminuza n'ubundi yo mu Bubiligi bita Louvain. Undi wize ubuvuzi ni Minisitiri w'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi Dr. Utumatwishima Jean Paul Abdallah. Yabanje ubuvuzi muri kaminuza y'u Rwanda ahakura impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri. Utumatwishima rero afite impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu mu buzima rusange yakuye muri kaminuza ya Manchester mu Bwongereza. Niy'ikirenga yakuye muri kaminuza yo muri Swede bita Gothenburg. Reka rero tunyarukire mu bize ibijyanye n'ubukungu. Kuri nk'uko twabasezeranyije ko turi bugende tubarebera muri abo bose bagize guverinoma batorewe muri guverinoma nshya, turabahitiramo muri ibi byiciro byose twagiye tubasangamo bizemo. Ku mwanya wa mbere rero mu bize ubukungu dufite Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente, yize ubukungu muri kaminuza y'u Rwanda, aminuza mu bijyanye barurishamibare n'ibijyanye n'imari muri Université Catholique de Louvain nk'uko nabibabwiye ni mu Bubiligi. Minisitiri w'Ubukungu n'Iterambere ry'Umuryango Uwimana Console ni umushoramari akaba n'inzobere mu by'amabanki, aho afite impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu bijyanye n'amabanki. Twihuse cyane rero, ku wundi mwanya haraza uwo bita Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi Dr. Musafiri Ildefonse, nawe afite impamyabumenyi y'ikirenga mu bukungu bushingiye ku buhinzi yakuye muri kaminuza mu Budage bita Bonn. Ni impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu bukungu yakuye muri kaminuza y'u Rwanda. Dr. Musafiri yabaye umwarimu muri ishami ry'ubuvuzi cyangwa se ishami ry'ubucuruzi mbabarire n'ubukungu muri kaminuza y'u Rwanda, ndetse yigeze kuyobora iri shami. Minisitiri w'Abakozi ba Leta n'Umurimo Ambasaderi Christine Nkurikiyinka afite impamyabumenyi mu micungire y'ubucuruzi yakuye muri kaminuza yo mu Budage Ludwigshafen. Ni Minisitiri rero w'Ubucuruzi n'Inganda Prudence Sebahizi, nawe yize amasomo y'ubukungu n'iterambere muri kaminuza y'u Rwanda, akaba afite n'impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu by'inganda n'iterambere mpuzamahanga yakuye muri kaminuza ya Seoul muri Korea y'Epfo. Reka dukomeze nanone tugere ku munyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi, aho ashinzwe imari ya leta Mutesi Linda Rusagara, aho afite impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu micungire y'ubucuruzi yakuye muri kaminuza ya Stanford muri Amerika. Ni kaminuza y'icyiciro cya impamyabumenyi y'icyiciro cya kaminuza mu by'imari yakuye muri kaminuza ya Cape Town muri Afurika y'Epfo.
Reka tunyaruke kandi nanone tujye ku munyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi Eric Rwigamba, nawe afite impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu micungire y'ubucuruzi yakuye muri kaminuza ya Oklahoma Christian University muri Amerika, n'impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri mu bucuruzi n'imari yakuye muri kaminuza ya Makerere University muri gihugu cy'abaturanyi muri Uganda. General Retired James Kabarebe, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane, yize ubukungu na politike muri kaminuza ya Makerere University n'ubundi ni mu gihugu cy'abaturanyi hano muri Uganda, akura impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza. Reka tunyaruke nanone rero turebere hamwe mu bize ibijyanye n'ikoranabuhanga. Nk'uko nabibabwiye bagize guverinoma nshya nyakubahwa perezida wa repubulika yashyizeho kuri wa 16 Kanama mu mwaka wa 2024. Mu ikoranabuhanga rero, Minisitiri w'ikoranabuhanga na Innovation Ingabire Paula yize ikoranabuhanga mu ishuri rikuru rya Massachusetts muri Amerika. Afite impamyabumenyi rero mu ikoranabuhanga rya mudasobwa yakuye mu ishuri rikuru rya siyansi n'ikoranabuhanga rya Kigali, ryaje guhinduka ishami rya kaminuza y'u Rwanda. Minisitiri wa Siporo Richard Nyirishema nawe afite impamyabumenyi icyiciro cya kabiri muri Civil Engineering n'ikoranabuhanga rirengera ibidukikije, yakuye mu ishuri rikuru rya siyansi n'ikoranabuhanga rya Kigali mu mwaka n'ubundi nawe wa 2003. Tunyarukire rero tujye ku munyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Uburezi Irere Claudette, nawe afite impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu bumenyi bwa mudasobwa yakuye muri kaminuza ya Oklahoma Christian University mu mwaka wa 2013, n'impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri mu bumenyi bwa mudasobwa yakuye muri kaminuza y'u Rwanda mu mwaka wa 2012. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo Kabera Olivier afite impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza muri Civil Engineering n'ikoranabuhanga rirengera ibidukikije, nawe yakuye mu ishuri rikuru rya siyansi n'ikoranabuhanga rya Kigali nawe mu mwaka wa 2004. Kabera kandi afite impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu mu micungire y'ibidukikije yakuye muri kaminuza ya Stirling mu Bwongereza, n'impamyabumenyi mu bijyanye n'ubucuruzi n'imiyoborere yakuye mu ishuri rikuru rya Swedish Management Institute. Inzobere muri siyanse, Minisitiri w'Ibidukikije Dr Valentin Uwamariya afite impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu butabire yakuye muri kaminuza nkuru y'u Rwanda mu mwaka wa 2006. Yakuye impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu butabire muri kaminuza ya Witwatersrand cyangwa se yo twakita Witwatersrand muri Afurika y'Epfo. Mu mwaka wa 2013 Dr Valentin yakuye impamyabumenyi y'ikirenga mu masomo yo kubungabunga ibidukikije icyo twakita Environmental Engineering, n'impamyabumenyi y'ikoranabuhanga mu by'amazi yakuye mu ishuri rikuru rya UNESCO IHE na Delft University of Technology mu Buholandi. Tunyarutse gato rero, hari Minisitiri ushinzwe ibikorwa n'ubutabazi General Major Retired Albert Murasira, afite impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu gucunga imishinga yakuye muri kaminuza ya Liverpool mu mwaka wa 2016. Afite kandi impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri mu mibare yakuye muri kaminuza y'u Rwanda nubwo hari mu mwaka w'1986. Reka tunyaruke tujye kuri Minisitiri w'Uburezi Gaspard Twagirayezu, afite impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza muri Science Engineering yakuye muri Oklahoma Christian University mu mwaka wa 2013. Minisitiri w'ibikorwa remezo Dr Jimmy Gasore afite impamyabumenyi y'ikirenga muri siyansi mu by'uruvange rw'imyuka yakuye muri ishuri rikuru rya Massachusetts, yanabaye umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda.
tunyarutse gato hari minisitiri w'ingabo Juvenal Mariza Munda afite impamyabumenyi icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu mibereho na siyanse mu bya gisirikare. Impamyabumenyi y'icyiciro cya mbere mu gisirikare no gukemura amakimbirane. Impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu mu miyoborere yakuye mu ishuri rikuru rya Ghana n'icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu bubanyi n'amahanga na diplomasi yakuye muri kaminuza ya Mount Kenya. Twongeye gato hari minisitiri w'imari n'igenamigambi Yusuf Murangwa afite impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu ibarurishamibare n'ubushakashatsi bushingiyeho yakuye muri kaminuza ya Cardiff muri Wales. Naho minisitiri mu biro bya minisitiri w'intebe Ines Mpambara yabaye umwarimu mu ishuri ry'itangazamakuru n'itumanaho aba n'umuyobozi waryo yize itangazamakuru muri Canada. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Musabyimana Jean Claude nawe yabaye umwarimu mu ishuri rikuru ry'ubuhinzi n'ubworozi Isayi Busogo, ni ishuri riherereye hano mu Rwanda mbere yo guhinduka ishami rya kaminuza y'u Rwanda. Afite impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu buhinzi yakuye muri kaminuza ya Gamebox mu Bubiligi n'icyiciro cya kabiri mu buhinzi yakuye muri kaminuza nkuru y'u Rwanda. Umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'urubyiruko n'iterambere ry'ubuhanzi Sandrine Umutoni afite impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu bubanyi n'amahanga yakuye mu ishuri rikuru rya Agnes Scott muri Amerika. Impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu mu Gifaransa n'iy'ubusemuzi yakuye muri Georgia State University muri Amerika. Umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu Kayisire Marie Solange afite impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu igenamigambi ry'imishinga yakuye muri kaminuza ya Glasgow muri Ecosse mu mwaka w'ibihumbi 2008. Undi twaherezaho iyi nkuru ni umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'imari n'igenamigambi ushinzwe imari ya leta Richard Dusabe, aho afite impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu igenamigambi yakuye muri kaminuza ya Ward mu Bwongereza. Ngira ngo nk'uko mubibona hano mu mafoto, buri cyiciro twagiye tugerageza gushyiramo bagiye biga ibijyanye n'ubukungu bari muri icyo cyiciro. Abize igenamigambi, abize itangazamakuru, abize n'ikoranabuhanga bagiye bari mu byiciro bitandukanye nk'uko mubibona mu mafoto. Ni The Quick Times News rero nakagaruka, nta kindi usabwa wowe uretse kureba ngo hate subscribe maze ugakandaho tukajya tubana 5 kuri 5 mu makuru nk'aya ngaya.